sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon ngal daw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Monica. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, nakababain kuma a paidrama to'y padas ko, ngem inturturad kon tinagsurat, bareng malag-anan met tiriknak. Panagriknak ngamin ket nagdagsen ti barukong ko, gapo iti maysa a pasamak amang borboribor kanyak. Nga isu ita tinak istoryaan. Panagriknak ket naulpit ti lubong kanyak, nang runa itinagan ni ayat. Nuapay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man, dagiti pasamak. Manang, kita day nga ubing nag-cute. Uwan nga rod, itay ko pa'y akit kitaan. Nagmayat kat kuman apas-pasalan ti pingping na. Uwan nga rod Hay, kaano ak nga tamad ang maadaan iti kasta ka-cute nga anak. Ay kat aklunam nga minen anilans, kalpasan na, agkasar kayon, iti kasta, maadaan kayo maten iti anak. Anya? No kasalaang kumati kalakana, ay kat inaramid kun amanang. Kat aramidem nga minen panagkitak kat napudnumat nilanskan ka. Jakman amo manang, ngam kasla mabutengak meten nga agayat manan. Monica, ading ko, saan nga agpapada ti ugali dagiti lalaki? Sabagay. Oh, da kayo nga'y kinimanong gari. Awan ka di pa'y plano yung agkalaysa? At damat ten ngam saan pa'y nga ita? Masapul nga agornong kami pa'y. Sigurado ngamin adakkel ti magastos iti panagkalay sa amin. Wan matkit di masapul ang maisaganaan nga agpayso. Nang runa kat dakkel mat a pamilya ti agkin namang. Nakunampay ading ko. Ala, umay kakid din ta agawid tan. Sigurado nga urayan datan dananang kentatang iji balay. Di mo ayain text kin ni Adelfa nga umay kaita dito'y balay barok. Saan, nana? Tiyang mo ngamin, kat adalaang dito'y balayo. Di namot ngamin imbag arumwar dagayam. Ay nahadyak man ang muka dagijay nga agkabsat. Kat no agbuybuya dalaang mat iti TV itay dita salas. Idi kwan kala at matlatan ako nada ang mapanda agpalamiis ijay mall. Bilibak nga ro diti kinasingid ng agkabsat, nana. No sa dino tayo di maysa. Iso ti ayan da adwa. Ayun talaga ngamin a close da nga agkabsat. Manipod ubing da, kanayon dan nga agkuyog. Amin nga aramiden da, masapol nga agkadwada. Day tamat nga ro tinadlaw ko, nana. Mala, agmerienda ka pa'y barok. Pangururayam iti isasangpet da Adelfa ken Monica. Nalabit a paawi den dagijay. Sige, nana. Katagyaman na. Manang Adelfa. Uy, manang. Ay, apay aya. Itulod nakman pa'y manang tani aldawan. Anya, apay ngamin adi ka na sa paabim mangon, kat amumat nga adaklasim ita. Jak nga rod nang ti alarm ko manang. Alan bumangon ka di tanta itulod nakbiit. Ituloy mo to ti maturog intun madamdama. Ay, kakaiso na a day off ko. Makainanaak kumamot. Ala, mabit lang nga rod, tagdiramos kan agsukatak, ading ko. Dama ng Adelfa met gayam ken ni Manong Gari tagsarsarita dita salas. No kasta, addamanan ni Manong Gari. Umasidagak man basit. Iti kasta, mangag ko ti pagsarsaritaan da.
Anya nga dagita awit mo, Gary. Ay, nagpasalubong ko kada kayo ah. Imata kiti na loom amangga. Nasamid na ito eh. Adapi kang ginatang ko a rice wine. Ay, wow! Nagadun? Basit lang na ita. Dahil baglaing mo tapang ramanan nyo ah. Kaanong ak nga tamat amaadan iti boyfriend akas kin ni Manong Gary. Naggwapo lang nga rudan. Naggagat ka na singpet pa eh. Ha? Nakita na ko ni Manong Gary. Agisamak. Dayjay, nagisamat. Ay na, nagtaar talaga. Ha? Kinidayan na. Loko. Kayat mo ti agkapit ay timplaan ka? Adamot cake ijay ref. Kayat mo ta iyalaan ka? Ah? Ay, ikaw ah. Uwan man. Medyo mabisinak mo tayo nagpaiso. Ay na, talaga nakatataar ka bayaw. Ay na. Hoy! Ay, anya ka matin, Carlo. Makakigkigtot ka man. Ha? Sorry. Kasalamat nga min, kat nakatutok ka dito cellphone mo. Anya la unay nga min ayat, isirsigam dita. Ah? Ay, kwa, awan friend. Adala ang basbasaak nga artikel. Artikel ko na. Yung kasla makilkilig ka man. Wala, the love story ti basbasaak. Saan lang ang adayta? Gwapo pa iti bida. Ay sus! Mahilig ka talaga iti gwapo. Siyempre, amamunak matan, friend. Apay, san ka pelaan ka di nadidigre ti gwapo? Uray ko ka na amin ang gwapo no irresponsable met. Awan na tamukon. Gwapo nga paiso. Ngam awan mo't serserbina. Ay, kontrabida ka at talaga niya, si Kakaylo. Ha? Saan man, friend? Ibagpaklang ti pudno. Karunan iti amin. Palpalagipan ka laeng, friend. Okay. Ay. Tapno di mo mat ko na. Sige, change topic. Nasaysaya at pie, friend. At takati ibagam, Monica. Ha? Itay pa nga minapalpaliiwan ka. Kaslasaan ka makaid na. At takati ibagam. Kuwang amin, Manong Gary. Ibagam no anya dahita. Sana bale, tatudwa talagang mo dito'y balayo. Awan na ng kintatang yo. Saan ka di? Ni manang mo, amangan no madamdama pa sumangpet. Nasapak ngamin ngay may, tate amok kat masapa mat amadismiss ni manang mo. Kay tetix na lang kanya nga overtime kaya. Kasano nga tayo? Ibagak nga takan ko na ti marikrik na. Ay, makamuditan. Oh, Monica, napauli magkamatan. Amok a boyfriend na kanima ng Adelpha, Manong Gary. Ang jakmat siguro pakabasulan. No ibagak akasapulan kamot itibiyag ko. Ha? Ne, anya tikat mo asawan Monica? Ay, ayatan ka, Gary. No kasta, agpada ta iti marikrik na. Anya ti kayat mo asawan? Kinapudno na, nabayagan nga da pa naggustukan ka. Dahil lang, tadyak makaala iti gundaway amang ibagakin ka. Kat ita, tasi ka na mismo tinang ibaga. Dakkel apapurmat kanyak da ito'y. Sa anak ko na marigatan pa'y. Ngamin, si ka na mismo tinang ibalikas. Agpaiso? Wen, nabayagan nga da pa naggustukan ka, Monica. Oh, I love you, Gary. Oh, I love you too, Monica. Ay ayatin ka unay-unay, Monica. Uray siyakmat, Gary. I love you. I love you more, babe. Oh. Sabay lang umay. Tadumtan to ti panawan. Amayam amo kamat kadagiti gagayam ko. Kang runaan iti amin.
kadagiti dadakkel ko. Kat, kasano ni manang ko? Mawatan naman siguro. No bilang ta ibaga asaan kun ngay ayatay. Gamin, si kante ayatay. Talaga? Maaramid mo ti kasta iti kabsat ko, Daddy? Katuwa na. Apikit din ngay asaan. Kinapudno na. Maumuma akong gankwa na. Ket no di na pa'y pulos kaya tagpasagid. Intun to kano intun makapagkalay sa kami. Katsa. Naimbagkan ka ah. Tamaaramid ko ti kayat ko. Ang among? Diyak kaya ti kastoy a relasyon. Taglamlamang ti kayat ko asawan. Ti kayat ko, ipakita ta kadagiti tao nga gayan ayat ta. Uray siyak mo't ngam kasanon ngay ni manang Adelfa. Bayam, tanong makataymingak. Kasaritak to ni Adelfa. Ibagak to kan kuha na ti maipapan katata. Okay. Urayak day taa ka nito, Gary. Nakasukat ka mat, Monica. Sa dino ti papanam. Rumwarak manang, kasangay ngamin ni Carlo ita. Nagawis amapan kami mangan. Kalpasan na, mapan kami kano agbar. Kasta? Un, ayun gayam, ti allowance ko. Di mo liplipatan manang ha. Wan, itad kunto inton bigat. Agraman ti pang tuition mo. Day takot ti kayat ko kan kamanang. Talaga ama pang namnamaan ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak ading ko. Isu nga igaad mo ti agadal, wan. Masapul a makalpas kamat akas kanyak. Iti kasta, adan tumat katulungak amang tulong kadananang kantatang. Katwan mo't manang, talaga nga igagaad ko ti agadal. Ngamin, kayat ko ti agturpos akas kan ka. Idol ka nga rod. Sika talaga. Kita am ti oras Di ka unay agparabi Kan saan ka unay nga aginom. Madamdama, di mo untumanan amo ti lubong mo. Win ka di, danag mon aya. Balasa nga kun manang, amo kun tar aramida. Wan, ngam kaskabsat mo, palpalagipan kalaang ading ko. Okay, ngam kas itinakon-akon, awan rumbeng apagdanagam kanyak manang. O sige mapanakon, bye! Sige, agan-anad ka ading ko. Hello, babe. Pasensya ka na. Diyak pa'y makapandita balayo ita. Taapay mat, Gary. At ang amin lakad mi kada pari Jason. Naimbag nga rod, tayong palagip na. Itagayam dayjay. Dandanik na lipatan. Okay. Ag-text when umawag kan tulat tangarudan inton makaawit ka. One, babe. Sige, bye. Bye, babe. I love you. Ayos. Problem solved. Nagsubli ako ni Jonah. Okay, kasano? Anya nga itimbaga ni manang Adelfa, Gary. Awan, mat. Okay lang ka no kwa na ajak makapan itay di balayo. Di kang tumit ngamin mamati kanyak, Gary. Nasingpet dayjay ko naklangarudan. Sigurado ang maawatan na ka. Amok na ta. Ang siyempre. May metlat tamat ano agpakata akin kwa na. Iti kasta. Saan nga guru-uray di kapsat mo? Okay. Basta tinapatag, kukwa ka ita, Gary. Sure. Ag-selfie taman ket di. Ay, katuwa na. Day talaga ayam. Oh. Agisam ka Ano ita? Nakaisamak mo tan. Salabayan na. Ha? Salabayan na ko na. Ay, katuwa na. Oh. Okay? 1, 2, 3. Oh, aday na. Nagpinta saan ka di? Wan nga ron. Bagay. Launa yan. Anya ti kayat asawan da ito'y aladawan iti mayding, Monica? Ha?
OMG, nukas ta. Naimaidik tila dawan mi kinigari idirabi ijay bar. Oh, naspakan mo ni ka. Anya ti kayat asawan da ito'y kunak. Kasto nga min dito, babe. Agulimag ka, tasaan asika ti kasarsarita, gari. Adelfa, Jack pulos ni namnama, Monica. Jack pulos ni namnama asikapay akabsat ko. Sikapay abis mo timang traidor kanyak. Nagsakit. Nagsakit da itong inaramid mo. Sorry, Manang. Sorry talaga. Apay? Ha? Apay anaramid mo kanyak ti kastoy? Apay, Monica? Manang Adelfa. Kasi inauna akabsat mo. Intad kan impaay ko amin akayat kan pagragsakam. Inaw-awat kan impatag ka kaskabsat ko. Ngam apay. Apay at lalaki pa'y nga impatpatag kan inay ayat ko iti kasta unay. Apay, Monica. denggan na kumangot, babe. Pangasim. Ladawan laang day jay. Jok na laang day taamay day. Gapoy tinalaos abang na. Kang runahan iti amin. Awan relasyon may itikapsat mo. Aguray ka. Apay akas tamat ng tibagbagam gari. Kunak man no kunam nga ay ayatan na. Kat nakasagana ka mangilaban iti ayan-ayat ta. Huston mo ni ka. Pangaasim ta sardangan na kon. Di na kuman sulisugan. Di ka kumagbalin nga ilusyonada. Ngamin agayan ayat kami itikapsat mo. Anya? Adelfa, pangaasim. Pagsaritaan ta kumaray ito banag. Sorry, Manang. Sorry. Diyak yung gagara ti amin. Sapay la ko mata mapakawan na. Sorry. Huston! Adelfa. Manang. May sakamat! Awan sir bim alalaki. Nagtalakak kang ka? Nang kastoy iti inaramid mo? Ala, pumanaw kayo iti sangwanak. Di na kasarsarita. Panawadak nito'y takayat ko teg may maysa. Pumanaw kayon, tamang anuan niya, pwede maaramid ko kada kayo. Panaw! Ala, husto da ita na panagsangsangit mo, anak ko. Tatang. Basol mo matlaan, no apay akagura na kanimanang mo. Anya tirong bangaramidag, tatang. Nagkidawak matan iti pamakawan kinimanang Adelfa. Arig na pa rin to mga kapayan iti sangwanan na. Gamawan matlat. Ay, awatem ko malatan di kapsat mo, anak ko. Normal lang, ti kasta reaksyon na. Ngamin, napasakitan iti kasta unay tiriknana. Jakmat nagayatan ti amin, tatang. Word, ngam napasama ka na, anak ko. Laglagi pam adakkel abidot ti naramid mo. Isu arumbang na laang mat amaawatam di kapsat mo. Ura asino mat talaga masaktan, gapo iti naramid mo. Uray kumamat no sa bali at tao tinangaramidam. Saan? Tay iti mismo pa'y akabsat mo. Panagkunayo, tatang. Mapakawan na pa'y ni Manang Adelfa. Dahita ti Jack may baga, anak. Tatang. Ang kasing pa'y kan man nakaawat ni manang mo. Isu nga amok, kan mamati ak, adumteng tumot laang tigundaway ang mapakawan na ka. Basta ipakitam kan kuana at talaga nagbalbaliw kan. Kang runan iti amin, ipakitam ang nagbabawyam ti kasdyan nga inaramid mo, Monica, anak ko. Kasla nagtupak ti langit kanyak, gapu iti kasjay, anapasamak. Panagriknak idi, kat agmay may saak laeng. Pinaglibakan ni Gary ti imbagbaga kan inkarkari na kanyak. Naimbaglaangan, tadyak pa'y inted ti bagik ken kuana. Gapu iti kastaunay abain ko, pimanawak ijay lugar mi, apaman anagturpusak. Agingga anagabrudak, kat iti agdama, at daak dito'y New Zealand. Saan laeng at ipanagtalak ni manang ko tinapukaw, nudikat agraman ti relasyon kan kinasingad mi nga agkabsat. Manipod idi, awan matandamag ko kani Manong Gary.
Diyak amo no sa dino itan ti ayan na. Ditoy anaamiris ko at ipanang tagikwa iti di mo matkukwa ket saan nga agbayag ken saan nga agbaligi. Kang runaan iti amin, ti lalaki a kabaalan na alukwan ti kabsat mo ket kabaalan na kamatlaeng alukwan. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam Monica. Agyamanak itiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Mangipalagip kada tayo asaan nga amin amarikrik na tayo katrumbang asurutan tayo. Laglagipan tayo kumaakanayon at ipanagayat amang pasakit iti pamilya ket saan anain kalintegan. Anya ngay ngarot ket sikamat tinagbiddot. Ano sama nga ipakita ken paneknekan iti kabsat mo at talaga ang nagbabawyam ti inaramid mo. Aklonem ti biddot mo, ket di ka mauma nga agkid daw iti pamakawan iti kabsat mo. Ikam daytoy iti naan-anay a panawen. Mamatiak adumteng tumetlaang ti panawen a mapakawan naka ti kabsat mo. Saan man nga ita, ngem addan tugundaway. Dayta ket inton maminpinsan to siguron a makalipat ken makamove on ti kabsat mo. Alakastan pagayam Monica, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag